Jürgen Schmidt, on ti je došao prvo u Hrvatsku, znači došao je u Zagreb kao strani državljanin, bila je obučni centar u Kumrovecu. Tamo su došli svi ljudi koji su ušli u te specijalne snage, jedan dio legije stranaca i svi stranci koji su dolazili u Hrvatsku, prvo su došli u Zagreb, išli su u obučni centar Kumrovec i onda su... Ja kad sam došao tu, ja sam njega našao u Zadru. On je imao crnu odoru i bija je tamo sa specijalcima, ali to je bila jedna HOS-ova postrojba u Zadru i on je bio s njima. I onda kad sam došao ja ovdje, on je došao kod nas da bi mi njega primili. I njemu sam dao taj vod, lijevo desno, i on je stvarno i te tenkove osposobija, iako su ovi naši radili radione, ove tu naše radione, autoradione su sve to osposobili, ta 4 tenka. To je T-34, to je bila meta prije u staroj vojsci, to je bila meta za vježbanje. Oni su to sve lipo osposobili, 4 komade i 2 samahotke, to je 6. To je bilo ovako, u ono vrijeme. Iz Kumroveca on i jedan dečko iz Podgore, Robert Markušić, koji je preminuo nedavno, 52 godine imao, prije par dana je preminuo. Oni su došli u Biograd i tu su s nama počeli raditi jednu vrstu obuke za protutenkovsku borbu. Tu je bila još jedna ekipa iz Biograda, jedna postrojba koju je zapovjedao Mišo Mandić i onda smo u Pakoštanima odmaralištu, ja mislim da se Zabog zove, tamo je bila baza i tu smo vršili obuku i odatle smo izlazili na intervencije i na ispomoć u 134. brigadi. Jürgen je samim dolaskom u Biograd dao jedan novi podstrek ljudima, pogotovo domicilnom stanovništvu i ljudima koji su tek pristupili Hrvatskoj vojsci, jer neki od nas su već bili u policiji pa su iz policije prešli u Zbor narodne garde. Sa samim svojim ponašanjem i to što je strani državljanin koji je došao, njegovi su inače preci porijeklom iz Vojvodine, jer su gori živjeli nekada Njemci i njegovi je djed i pradjed su morali izbjeći iza Drugog svjetskog rata, su otišli za Njemačku. Tako njegova cijela obitelj, otac mu se zove Josip i ja sam ga osobno upoznao, došao je tu on i njegova majka, upoznao sam mu brata. Brat mu je oženio Hrvaticu, jednu tu curu sa otoka, koju je upoznao prije njega, ali ona se udala za njegovog brata, tako imaju sada sina. Upoznao sam i toga dečka, jako stiči svome stricu. Ali Jürgen sam kao Jürgen je bio jedan jako dobar čovjek i jedan veliki Hrvat u duši, iako je Njemac, ali sa dušom Hrvata. I samim tim, kad je prestala borbena djelovanja na ovome prostoru Biogradskog ratišta, on je se demobilizirao i otišao je u Bosnu. Onda, kad je došla 92. da, onda tu je bila neka vrsta zatišja, nije bilo puno borbenih djelovanja i njemu se to nije svidjelo. I onda je on uzeo 5 ljudi odavde i krenio je u Bosnu. I onda sam dobio obavijest da je tad se zvao Vakuf gore, da je poginio. Kao zamjenik zapovjednika brigade, ovome Glasnoviću je bio zamjenik, da je poginio i zvala me njegova mama. Njegova mama je zvala i onda pisala mi pismo i onda sam poslao ono što sam znao, sve o njemu najbolje, što ću. Ali bio je stvarno dobar dečko, samo što je tražio fajt. Tražio fajt i tako je s njim završilo. Nažalost, poginio, što ću sad. Ali s njim se otišlo 4-5 meni odličnih